ole chi bai vek ule voin hi July ni som thum pakhat sang ni som ni pali ni lai ni ani a tun lai hian rural bank server lama buaina a oma wangin MRB account nei tu ten MRB account mang ten payment app UPI payment app GPay PhonePe Paytm tiang chi vel kha kan mang theilawa khanga tang khan poisa engma kan thon chuak theilawa tin kan balance po ayen theilawa kan buem ema chu tiang ni wang chuan poisa transfer lama harsan na kan to wangin MRB app Mizo Bank mandan MRB app atanga poisa in thon dan poisa transfer dan ihan soidon te ang masabera chuan MRB app Mizo Bank app khan kanan lutanga a in thon na ol sam le arang berchi hian quick transfer atang hian kan tianga quick transfer akan lutanga chuanin within bank quick transfer hian ta hian kan tichin don ani hemi MRB account veka poisa kan thon don kan transfer don ani bank dang ani chuan other bank quick transfer tia hian lu le mai turani chuan heta hian kan han lutanga debit from account tilo langa lai tang hian hoi account atangin nge poisa khai thon chu don khai thlanga account pakhat item nei chuan helai tang hian I thon na tur account khai thlanga helai akilami hi zumet mayang idu zo I thon na tur account khai thlanga chuanin ta hian beneficiary account number kha I chuanga I thon tur account number kha ta hian I chunon le anga beneficiary account type kha eng account nge ni ti kha thlan tur lo boka I thon tur za ti chu lenga chuan ta hian remark azia thei boka tian account number kan lo chu zota kan thon tur kha eng account nge ti kha kan thlang hei ta tang hian thlan theya loan account amo other account saving overdraft le current account an met lang pui thu in a chung jok hi ani tlang puya chung jok hi kan thlang mai nga chon amount na hian kan thon tur zat kha kan zia kanga voi khata cheng noi ni thlenga thon theya heta tang hian remark a hian du a thlan theya kan thlanga he transfer through family or friends loan repayment rent bill payment or donation payment of education fee others ti thlenga ma hi kan pek na chan tura kha kan zu thlang mayanga tuna hian wifi bill ka pedona bill payment hi ka select anga chuan kan ti fel zo a submit kan click ang hian alo lang ta a ka thon tura kha ka thon na tur account number thon zat bill payment le adong tu ming le account number te kha lo langa chuan kan confirm hi kan metanga chuan ta hian kan T pin transaction pin kha kan chulu don ani T pin kan chut zo a submit hi kan metanga chuan OTP aron thlenga kan phone a OTP kha kan chulu tanga OTP ron thlenga hi kan chulu tanga chuan kan submit le ang OTP kan chulu zowa submit hi kan zo click lenga kan submit ta ti khan kan lo thon zo ta der mai ni khan ka phone apo ka phone atanga ka account atanga poisa pek chuan I thu kha SMS ka dong ngala hai ti hian aron lang ngala chumi ba ka chuan heta hian epa khan ron lang ta a kan thon na account number le an account type te kan thon zat purpose kan thon chana te chuan beneficiary account number le transaction date zong kha lo lang veka du chuan hi a screenshot in da that theya nuwa transaction history kha du chuan en le vek thei bokani chuan
success lo in ta ti khan kan lo thon lo tling ta ni tun la ya UPI manga payment ati thailo poisa in thon thailo lai po in hemi app mang hi chon poisa a in thon chal chal the ni tin kha MRB to MRB account we have poisa in thon dan ani a account danga kan thon don chuanin helai quick transfer a tho hianin other bank quick transfer a hian ani le maya ati dang ka chu a in angvek amar chu heta hian IFSC code angai thung ta IFSC code hi kan thon na tur bank azir khanin a in ang talova SBI a te phei chuanin a branch ran khanin IFSC code ran an nei thlia amar chu MRB hi chuan code khat kanin trom vek thunga ka ting khan eng bank po khan IFSC code kha a ran painan nei veka khang ngero ka chu ri dar solova Google po han jongil ol sam takina mu mai thayani ole kha MRB app atanga poisa in thon dan chu ni a clear to 10 in lo tang kai puin lo lok pui ka be sia in java in du sakna ka lan cheu ni e